I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. It's so cold outside. It's so break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side, and I'ma take pride. I will decide my fate, and I will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. It's so cold Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. They gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed, I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt, she asking to crash with me, smash with me. She savage, she wants cash money and she knows that I live lavishly. I wanna live, I'm cold inside. Give all I have just to feel alive. I fight to live, I fight to strive. One day I'll have what I want. I want the whole world in the palm of my hand. I got a plan, I'm the man. Now I'm teaching the game, a veteran, better than anybody else who tests me. I'm ready, looking at my hand and it's steady. I'm trending, ascending and blending, lyrical bending. Now I'm spreading and getting my name out now. Yeah, they're hearing me laugh, all the crowds repping the sound. I'm hitting the ground running, up and coming, ain't nothing. Yeah, rookie of the year, I'ma keep it 100. Cold-blooded, no budget, from nothing to something. I ain't bluffing, I got a full hand and a full plan. I ain't gonna stop till I'm at the top, man. Every single drop got me feeling awesome. I'm about to pop, started from the bottom, yeah. I wanna live, I'm cold inside. Give all I have just to feel alive. I fight to live, I fight to strive. One day I'll have what I want in life. I
have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I'll win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. Looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now. Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it all, you got one life to pop. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a handout, I already stand out. Starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now, cause we're in demand now. Make it by the grand now, feeling in command now. They're looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now. Yo, all these thoughts keep me up at night, yeah. What am I doing, did I do it right, yeah. All these thoughts keep me up at night, yeah. I can't think straight, need the light. I need to breathe, get me up and out of the sheets. Onto my feet, another cup of coffee and me. That's what I need, my eyes puffy, I can't see. I'm too tired to function, but too lost to sleep. Ay, I think I need to be on something medication. I think I need to figure out the segregation. I think I needed just a better education to understand a world that's so complicated. Intoxicated, every night faded, just so I can sleep thinking that it's fading. I feel hated, I feel hatred. I'm lost deep in my mind that I've created. I have dreams
times where my life is devastated. Feel so real that I wake up shaking. Need thicker skin cause this life is no haven. Nod your head if you get what I'm saying. All these thoughts keep me up at night. Yeah. What am I doing? Did I do it right? Yeah. All these thoughts keep me up at night. Yeah. I can't think straight, need the light. Yo. All these thoughts keep me up at night. Yeah. What am I doing? Did I do it right? Yeah. All these thoughts keep me up at night. Yeah. I can't think straight, need the light. I don't really think I understand this world now. Got my head spinning round in a circle. Everybody lacks what they need internal, so they compensate with everything external. Not trying to throw shade, no way. I'm just trying to find the meaning of life, hey. There's happiness if you try to live the right way. Forget about what others have and live your life, hey. Be aware of who you are, what you're good at. Take a step forward, see where your foot's at. Stand tall, stand proud, talk loud. Every word out your mouth has purpose now. You just gotta get rid of the bad thoughts. Hating others cause you know that they got a lot. Forget that though, you got plenty, you're alive in this life. You got time, go get it. All these thoughts keep me up at night. Yeah, what am I doing? Did I do it right? Yeah, all these thoughts keep me up at night. Yeah, I can't think straight, need the light. Oh, all these thoughts keep me up at night. Yeah, what am I doing? Did I do it right? Yeah, all these thoughts keep me up at night. Yeah, I can't think straight, need the light. Oh. Oke guys, balik lagi bersama Xcapten. Tentunya pada malam hari ini kita bakalan langsung saja masuk di final online Scrim antara family Ar-Buntu dan tentunya ada Buntu Datu guys ya. Ini ada 3 guild kayaknya, atau 3 tim yang betul-betul bakalan langsung kayak kita malam hari ini. Kita bakalan seru-seruan tentunya di 15 tim tentunya guys ya. Wow, ini cukup ramai tentunya guys ya. Jadi buat teman-teman tetap stay di channel Xcapten. Tentunya kita bakal langsung saja balik di match pertama nanti ya guys. Like LeBron though, or like Lonzo. Ooh, I'm a baller, yeah, shot caller, yeah. They love me, you can't touch me, nah, can't trust me. I'm too lucky. Look at me, look at you, what you see, what you do. Baby, please think it through. Drink it up, enjoy the view. MVP, got my crew, Nike on my shoes. Might be sipping booze, slightly feeling loose. If I want it, then I have it. Got an ice wrist, causing damage, just like I planned it. I'll be damn rich. Have a chef in the back, make a sandwich. Oh, she got it all, I just want it all, baby, we could ball, you just gotta fall, I could be your man, and paying for your tan, and I'm your biggest fan, and you said this your jam, yeah, yeah. Oh yeah, I'm living up life like a baller. I'm living like white, like I'm Walter. She always told me I never call her. Oh yeah, I'm living this life like I roll up in a coupe, up in a Chevy. I'ma hit it in the back if she let me. And take your time, baby, getting ready. I want you looking fine or looking sexy. Yeah, yeah. I be turning up. Got no ID, but she cute as fuck. So I told her she could kick it, but I said she couldn't touch. Now all she wants to do is kiss and hug. I could go all day, I'ma do my thing. I'ma stay ballin', like it's my driveway. I'ma go all in, party like Friday. I'ma take this day, turn it to my day. Oh, oh, she love me, sipping bubbly, champagne, cocaine, kiss and hug me. It ain't nothing, dropping money. Okay, off day, getting lucky. Yeah, yeah. Oh yeah, I'm living up life like a baller. I'm living like white, like I'm Walter. She always told me I never call her. Oh yeah, I'm living this life like a baller. Yeah. You can catch me in the studio, yeah.
and you'll hear me on the radio. Yeah, you'll hear me through your stereo. Yeah, while I'm looking for my cameo. Yeah, she's texting me, ooh, wanna get at me. Ooh, now she's texting me, yeah, she's texting me. I just let it be, yeah, I'ma let you see. Since I was 17, welcome to the team. Ooh, ooh, yeah, I deal in bulk like I'm Costco. Yeah, I got this shit on lock though. Yeah, invest my money in my stock, oh yeah. So I'm growing around the clock, yo. She like that, wanna try that, wanna bite that. She got a nice treat her right, yeah. She's sipping white, yeah. We go all night till we see the sunlight, yeah. Oh yeah, I'm living up life like a baller. I'm living like white, like I'm Walter. She always call me, I never call her. Oh yeah, I'm living this life like a baller. Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. You got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. I heard you look good when you're undressed. I heard you like to get away. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard Oke guys, balik lagi bersama Xcapten. Tentunya malam hari ini kita bakal langsung saja pertarungan final online. Tentunya ada teman-teman dari Final Ar, tentunya ada juga dari Datu, dan tentunya ada Pa'Barani. Oke, kita bakalan lihat dulu. Sudah ada beberapa tim tentunya di sini. Kita bakal langsung saja lihat ada dua tim tentunya di Sentosa. Ini juga ada dari satu tim juga ada di area Peak, ada Mil juga tentunya. Wow, cukup ramai. Tampaknya di area Pontianak nggak ada yang ngisi guys ya, nggak ada yang ngisi. Oke,
kita langsung gaskin tentunya. Ada tim dari CRT yang langsung saja menguasai dari area pihak tentunya di sini. Kita bakalan lihat teman-teman dari tim CRT langsung saja mengambil resort tentunya di area pihak cukup kosong teman-teman dari tim CRT. Kita bergeser dulu kita ke teman-teman dari PBRE tentunya guys ya. Wow, di sini kita bakalan lihat dulu masing-masing mencari lootingan yang cukup menarik nantinya guys ya. Oke, tentunya kita bakal langsung saja berpindah. Terjadi pertarungan tentunya di sini, kita langsung saja dulu dari arah sisi sipir. ARF. Tepatnya di ARF ini tidak pasang avatar. Tidak lupa karena dia pakai logo avatar lagi ya. Terlalu berat tampaknya Gideon langsung dieliminasi oleh teman-teman dari tim Pegasus tentunya sana. Tampaknya ARF Panza yang cukup dominan bakalan langsung saya bergerak ke depan. Auge di arah atas langsung saja ada P90 tentunya ngambil rumah panggung di area satu takedown dari Pegasus cukup baik sekali bentuknya Panza langsung ke bawah sana dan menyadari adanya Panza double kill saja dieliminasi mendapatkan 3 eliminasi poin kill tentunya teman-teman dari tim Pegasus di sana cukup baik sekali penampilan dari mereka. Tentunya ARF Ninja harus tumbang di posisi ke-13 dan disusul oleh Tom tentunya. Luar biasa tentunya. Wow, tentunya di sisi lain juga ada Tom di sini. Masih menyisakan dia seorang diri. Wow. Masih cukup kewalahan tentunya nanti guys ya. Oke, di sisi lain tentunya teman-teman tim PBR di sisi lain ada Pelo PBR tentunya masih mengambil alih tentunya di area Sentosa tentunya cukup baik sekali sudah mengumpulkan 4 eliminasi poin kill tentunya. Tadi sempat mereka langsung meratakan teman-teman dari Tom tentunya guys ya. Wow, sangat luar biasa sudah mengumpulkan 4 eliminasi poin kill tentunya guys ya. Oke, di sisi lain dulu kita lihat dulu teman-teman dari Venom tentunya di sini. Teman-teman dari Venom cukup baik tentunya bakal langsung saya ketemu teman-teman dari tim mana itu guys ya. Wow, ini cukup dekat guys ya. Mereka berada di area Gravia tentunya guys. Oh, di sana ARF sudah langsung tentunya di sisi lain tim ARD langsung double kill sekali. Tentunya kita lihat dulu teman-teman. Oh, sudah selesai ya. Dan di sana lulu cukup sulit tentunya. Oh, sangat luar biasa tampaknya di sisi lain. Jack harus tertarik terlebih dahulu. Tentunya di sini lulu langsung saja dieliminasi oleh teman-teman dari ARF. Langsung saja kita lihat dulu Jack bakalan sangat kewalahan tentunya di sana. Bakalan langsung saja di spray. LBS wow tidak cukup kuat tentunya. Langsung saja mulai eliminasi 3 lawan 1 di sini kita bakalan lihat dulu Jack. Mulai maju berpelan. Dan double factor ini keluar dari tim CRT di sana sudah mengumpulkan 3 eliminasi point kill. Cukup menarik tentunya teman-teman guys ya. Wow. Langsung saja dikejar tentunya ARF Venom harus tumbang di posisi ke-11 tentunya. Sangat luar biasa. Di selain LBS tentunya di sini yang harus kehilangan 2 player ada di set tentunya di sini bakalan sangat susah tentunya guys ya. Langsung dihidupkan 1 player dari teman-teman dari tim LBS tentunya di sana. Disertai dari PBR yang menyisakan Mouse dan Benz berdua mereka di sini. Langsung saja tapi di sini Ben tidak menyadari dari sisi belakang sudah langsung di exot oleh teman-teman dari tim Pegasus di sana. Vansa sudah langsung membackup teman-temannya. Bakal langsung saya bergerak ke depan karena tidak bakalan memberikan ampun tentunya di sini. Oh, Zero tampaknya dia lost connect guys ya. Oke, di sisi lain dulu kita lihat dulu teman-teman dari tim Pegasus. Oh, Pa'Barani harus tumbang di posisi ke-10 di match pertama ini. Kita bakalan lihat dulu di sisi lain kita lihat teman-teman dari PBR juga. Ini kita bakalan langsung fight. Tentunya sudah langsung saja. Kita lihat dulu teman-teman di sana. Oh, lalu cepat berpindah guys ya. Oke, di sini kita lihat dulu teman-teman dari PBR. Harus ter-take down dari sana. Tasatom harus tumbang di lagi mendapatkan poin kill menjadi 6 eliminasi. Oke, kita sudah bakalan langsung saja melakukan eliminasi. CRT di sini luar biasa guys ya. Oh, Pa'Barani Elite langsung saja tumbang di posisi ke-8 di
di game pertama ini sangat-sangat luar biasa. Penampilan dari CRT di game pertama ini sangat-sangat luar biasa tentunya guys ya. Oke, kita bakalan dulu LBS juga yang hanya misalkan Jack. Tampaknya lulus sudah langsung dihidupkan kembali oleh teman rekan setimnya. Ada Once di sana. Bakalan cukup dekat di area tempat perbelanjaan tentunya. Oke, di sisi lain kita lihat tim Tom plus gue, plus dia ya, plus. Wah, ini cukup menarik tentunya. Kita dulu Josie. Kita dulu di sisi lain Tom. 9 eliminasi poin kill tentunya bakalan cukup dekat. Lihat adanya pergerakan. Triple kill. Ada satu tim lagi tentunya di sana. Oke, bakalan tarik dulu. Triple kill. Dapatkan satu lagi eliminasi poin. Oh, 11 eliminasi poin kill yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman dari Tom Plus tentunya sini. Wow, sangat baik sekali guys. Ini teman-teman dari Tom Plus ini luar biasa ya penampilannya di game pertamanya. Tentunya masih di early game mereka cukup membobardir guys ya. Quateri kill. Oke, kita bakalan lihat lagi kembali. Oh, PBR lagi-lagi mendapatkan satu orang. Langsung saja mulai langsung maju ke depan. Langsung saja di spray throw dan satu orang per takedown. Sangat-sangat kolahan tentunya. Bakalan tarik dulu. Kita bakalan lihat dulu teman-teman dari tim PBR di sini bakalan sangat kesulitan 2 lawan 2. Tampaknya senjata Woodpecker ini bakal cukup sakit guys ya. Sangat-sangat cukup sakit tentunya guys ya. Teman-teman jangan lupa. Oh, baik sekali PBR. Membangkan Datu-Pa'Barani VIP di posisi ke-6 tentunya di game pertama ini. Wow, luar biasa. Lagi Tom. Quadra kill. Killing spree. Bakal langsung saya menggerakkan melawan teman-teman dari tim Pegasus tentunya guys ya. Oke, di sisi lain kita lihat teman-teman dari tim Tom maju depan di sisi lain Pegasus di sana. Maju ke depan dengan senjata AC-nya di sana. Tarik dulu. Tampaknya tidak bakalan cukup kuat tentunya di sini. Tarik belakang dulu tampaknya teman-teman dari Pegasus. Di sini bakalan sangat kewalahan ya teman-teman dari Pegasus tentunya kali. Di kapan yang masih cukup tapi hati-hati bangsa di sana sangat-sangat besar tentunya. Mendapatkan damage yang cukup sakit tentunya guys ya. Wow. Ini sangat-sangat luar biasa. Jadi buat teman-teman jangan lupa di like ya. Jangan lupa like dan subscribe tentunya di channel Xcapten ya. Jadi buat teman-teman kalau like-nya tembus di angka 40, kita bakalan bikin giveaway guys ya. Buat teman-teman yang nonton stream live tentunya gitu. Sana baik sekali Zero. Player tentunya Pegasus kembali membuahkan hasilnya total 11 kill. Bakalan tarik mundur, hati-hati Pegasus di sana. Oh, tidak menyadari pasang luar lagi sekali. Baik sekali. Tarik mundur dulu. Oh, tampaknya terhalang dengan global ya. Oh, terlalu terburu tampaknya sangat 14. Langsung saja mendapatkan 14 eliminasi poin kill tentunya di game pertama. Sangat baik sekali Barretta yang dikeluarkan dari Solid 7. Oh, lagi-lagi Isian dengan Barrettanya menumbangkan satu player lagi kembali tentunya di sana. Wow. Unstoppable. 15 eliminasi poin kill tentunya didapatkan oleh teman-teman dari tim Top Plus di sana. Bakalan ada geser dulu tentunya di sini. Kita bakal ada teman-teman dari Top Plus baik sekali dari Buntu Datu Squad guys ya. Wah, ini kalian bisa lihat ya. Logo mereka Buntu Datu Squad tentunya guys ya. Tidak mereka berikan permainan yang cukup edik ya malam hari ini. Oke, digeser lagi teman-teman dari tim PBR yang sudah mengamankan posisi di area clock tower tentunya. Masih mengumpulkan 4 eliminasi poin kill tentunya, masih menyisakan 5. Ini masih 5 tim guys ya. Zona masih agak luas tentunya guys ya. Oke, kita akan lihat teman-teman dari tim PBR karena biasanya itu rata-rata zona kecil masih banyak player guys. Ini sudah belum apa-apa udah sedikit sekali guys. Ini banyak pemain terlalu besar. Oke, kita bakal karena kalian bisa lihat di sini teman-teman dari Pegasus juga sudah harus kehilangan 2 player ini harus cepat untuk bisa memberikan di sini Pansa yang sudah menggunakan mobil cars bakal langsung saja teman-teman dari tim Pegasus di sana. Alvin juga bakalan langsung saja melakukan stay. Terlebih dahulu kita berpindah ke teman-teman dari CRT yang sudah mengumpulkan 7 eliminasi poin kill. Dan di sisi lain kita ada Vin, tampaknya lost connection. Ini cukup terlalu kayaknya agak
kurang berhati-hati kayaknya, jaringannya kurang bagus tentunya guys ya. Oke, bakalan melakukan match kita terlebih dahulu. Tampaknya Vinky tentunya di sana karena 2.400 koin ini jangan disia-siakan dia guys ya. Oke, di sisi lain kita lihat teman-teman dari LBS yang belum sempat mendapatkan 1 poin eliminasi kill sama sekali tentunya guys. Oke, kita bakalan lihat teman-teman dari tim LBS tentunya di sisi lain bakalan mengambil sisi sutet tentunya di sini tower. Bakalan menunggu pergerakan dari teman-teman tim lain, tentunya masih ada 5 tim di sisi lain. Kita lihat Tom Plus yang sudah mengumpulkan 16 eliminasi poin lagi. Biasa dari game pertama ini. Masih ada 3 game lagi. Triple kill. Oke, dapatkan lagi Datu-Pa'Barani TBR juga mengumpulkan 5 eliminasi. Tampaknya satu player harus ter-take down di area teman-teman dari Tom Plus di sana. Oh baik sekali. Tapi Quadra kill. teman-teman dari tim PBR di sana. Baik sekali tentunya. Melakukan match kita terlebih dahulu teman-teman dari tim PBR karena zona sudah mulai menyusut. Di sisi lain ada Aca. Tentunya Aci juga berdua mereka bakalan mengamankan salah satu obstacle tentunya di area airdrop. Tentunya cukup hati-hati karena dari sisi Tom itu sudah ada satu player tentunya yang sudah mengumumkan mereka SG2 yang langsung keluarkan, tapi kita lihat dulu bertahan kemudian tentunya sana. Oh baik sekali, Josie itu langsung saya menumpahkan satu player. Unstoppable. Baik sekali tentunya bakal melakukan match kita lebih dahulu tentunya di sana Phoenix karena zona bakalan mulai merapat tentunya di sana ada Son. Oh Labu Somo AR harus tumbang. Lihat di sana harus tumbang posisi kelima menyisakan 4 game. Baik sekali, tapi belum membawakan hasilnya di sana. Oh, Bareta yang juga Rampage. Killing spree. Langsung menggunakan mobil sportnya di sana. Langsung menarik dari arah sisi atas untuk mengambil obstacle yang cukup baik karena Son 7 ini luar biasa Baretanya guys ya. Mengumpulkan 7 eliminasi poin kill tentunya. Wow, sangat luar biasa. Langsung saja lagi-lagi Bareta yang dikeluarkan mencari pergerakan sekarang. Melakukan hasil paksakan tentu. Oh, sangat dipaksakan terus. Satu orang ter-tag dari sana tampaknya. Oh, lagi-lagi satu eliminasi. Oke, di sana. Tentunya sangat luar biasa ya guys. Oke, kita bakal ada kembali yang mencetakkan 4 tim lagi di sini. Masih ada Tom Plus masih mengamankan salah satu rumah L. Hati-hati Josie. Hati-hati. Oh, woodpecker yang cukup sakit yang dikeluarkan oleh Josie di sana. Sangat baik sekali tentunya. Jangan Pak-Barani apa ya? Harus kembali di posisi keempat. Masih ada 3 tim lagi kembali di sini. Tentunya teman-teman dari kita pulang satu player yang mencapai 3 lawan 3 di sini guys ya. Tentunya di sini Pegasus juga mengumpulkan 11 eliminasi poin kill ini bakalan sangat susah untuk bisa merapat tentunya guys ya. Selain CRT juga yang bakalan join pack mendapatkan keuntungan zona. Maju padang pakai di sana. Woodpecker yang cukup sakit. Juga di sana. Bakal langsung saya tarik dengan SG2 ini bakalan lihat dulu. Duel mereka 3 lawan 2 di sini. Oke, masih bisa. Ada Rocket Rowan tentunya di sini. Iping juga. Ada Fadil dengan Rowan yang bisa masih baik sekali. 3 player dari teman-teman dari tim dari CRT yang sudah menunggu saja maju ke depan. Kali. Oh, Dax. Ada tumbang di sana. Sangat baik sekali. Shipping di sana. Duel yang cukup baik tentunya guys. Wow, di sini kita bakal ada CRT, bakal melawan dari teman-teman dari Tom Plus. Di sini 2 player, 2 tim yang bakal menentukan siapa yang akan mendapatkan buya. Game pertamanya ada duo Fadil dengan terobohnya di sana. Langsung saja Tom Plus mendapatkan buya game pertamanya guys. Wow, congratulations dari Buntu Datu Tom Plus. Wow. Oke guys ya, jadi jangan kemana-mana. Nanti kita bakalan balik tentunya di game match kedua nantinya guys ya.
that you're hated by your girlfriends, 'cause all the guys want you tonight. Yeah, they say she's too hot, they say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young, but say she acts old. From everything I've heard, she gets out of control. And all the boys say she was sent from the heavens, but I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession. Got bad intentions. She's got a body like a coffin. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coffin. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. Growing up ain't easy. Too many things to do weekly. Too many thoughts to think deeply. Too many thoughts to be sleeping. Yeah, oh my God, I'm not eating. I feel so empty, I'm receding. And all of my friends are misleading. All of these posts and the lives they're leading. Yeah, oh, no way, I ain't gonna stand for this today. I'ma keep my head down, I'm okay. I don't wanna listen to a word they say. And we all know fear is a slogan, yeah. And we all feel broken, yeah. And we all outspoken. Need someone who could just so show. Sometimes I struggle in this place. Been in circles several days. Never knowing the right way, yeah. Sometimes I struggle in this place. People look the other way. And we all deal with our pain, oh yeah. No, I'm not down, no, I'm not out. If I got a voice, they gon' hear me shout. I can make my own choice and we've all got a mouth. I'ma make noise, yeah, that I don't doubt. I don't feel failure, not yet. Mistakes they make, you better don't regret. And like Drake said, man, I'm upset. Too many people out here wasting their breath, yeah, yeah. And still I feel like we've just all been going crazy. Too many people need to find themselves some safety. Just take control of your life, it's all day to day, yeah. Don't need nobody else, myself can always save. Sometimes I struggle in this place. Been in circles several days. Never knowing the right way, yeah. Sometimes I struggle in this place. People look the other way. And we all deal with our pain, oh yeah. Sometimes I struggle in this place. Been in circles several days. Never knowing the right way, yeah. Sometimes I struggle in this place. People look the other way. And we all deal with our pain, oh yeah.
Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. Yeah. I can't lose, I'ma pass through if I have to. Teach them all like a classroom, If I want it, then I get it. Work hard, don't regret it, yeah I said it, Head down, I'm focused, you know this. They know this, show this, mind blowing. Keep going, showing, I'm growing. Flowing and coasting, I'm moaning. Work hard, play hard, let the party start. Can't lose when I'm giving out bars. Yeah, can't lose when I'm giving out art. Yeah, confused, man, it's just the start. I will not fucking lose, swear to God, pay my dues. Never lost in the views, and I'm not quitting soon. Never stop what I do, I'm the boss in the room. Selling socks, make a move to the top, I'm a song. I can't lose this time. I can't lose this time. Yeah, but I can't lose this time.
sudah ada beberapa tim yang juga yang bakal langsung turun di area sentral, tentunya ada di area Fire Bridge. Oke, di sini teman-teman dari tim ARB langsung turun. Di sisi lain juga ada tim dari ARF Ninja. Oke, di sisi lain dari PBR yang sudah turun di area Brasilia bakal mencari lootingan terlebih dahulu tentunya guys ya. Oke, kita bakalan berpindah lagi kembali. Oke, di sisi lain ARB berada di area Lumber Mill tentunya guys ya. Oke, di sisi lain juga ada Tom yang tadi sempat tusuk di game match pertamanya. Kalau kita lihat dulu dengan samping ini. Oh, pertahanan tentunya sana ada PBR. Langsung saja melakukan scout, tentunya belum membuahkan hasil. Teman-teman dari tim PBR bakalan langsung mulai ngerusuh tentunya guys ya. Mencari tempatnya beberapa player tentunya di sana guys ya. Tampaknya di sisi lain juga ada teman-teman dari PBR yang cukup berdekatan di sana. Bakalan tarik terlebih dahulu. Tampaknya di sisi lain di area Quarry, tampaknya dari tas juga yang langsung menunggu. Oh, Conan dapatkan satu. First blood. Tapi salah satu player harus New tertembak. kill leader. Bakal melakukan match kita terlebih dahulu di sana. Conan cukup hati-hati, bakal maju ke depan. Setelah dulu Conan mulai maju ke depan, tampaknya tidak menyadari bahwa dari sisi New kanan kill leader. tidak memberi langsung tampaknya. Oh, sudah mulai langsung saja. Kalau menunggu tentunya di sini guys ya. Baik sekali Conan dapatkan satu Double kill. langsung dieliminasi. Tentunya di sisi lain PBR juga yang bakal menunggu di area jembatan. Ini kehilangan satu player teman dari tim TAS tentunya. Oh, baik sekali. PBRE di sana. Ada tim PBRE di sana. Boleh tentunya di sana teman-teman dari PBRE langsung. Oh, lagi. Harus ditumbangkan tentunya di sana. Sangat cukup sakit. Misalkan Lulu tampaknya di sana seorang diri. Mulai maju ke depan. Masih mencari pergerakan tentunya teman-teman dari tim dari ARF di sana gitu ya. Oh, LBS masih posisi ke-14 di game match kedua ini. Oke, kalau lagi kembali di sisi lain tim Pegasus AR di sana sudah langsung memberikan spray, tampaknya di sana cukup sakit guys ya. Satu player tentunya dari Pegasus harus diculik oleh teman-teman dari Tom Plus Buntu Datu Squad Tom tentunya guys ya. Oke, sudah mulai maju ke depan tapi dari Juicy bakalan bertahan di area sisi obstacle batu tentunya. Nah, tantangannya bakalan langsung saja memberikan tidak bakal memberikan ampun oleh teman-teman dari Pegasus di sana. Kelihatan baik sekali. Cukup respect global yang cukup diberikan teman-teman dari tim Tom Plus di sana. Triple kill. Sekali pasang bola lagi kembali teman-teman dari Tom Plus mulai maju ke depan. Pasang lagi di spray ball. Oh, di sisi lain makan oleh teman-teman dari tim Tom Plus lagi-lagi mendapatkan poin
lain kita lalu teman-teman dari AR langsung Bampol mendapatkan kehilangan 2 player tentunya sana teman-teman dari Bampol di sana guys ya. Di sisi lain Toka memberikan spray dengan FPS-nya masih memberikan satu orang attack dari sana guys. Satu orang saja keluar yang cukup baik tentunya diberikan oleh teman-teman dari Bampol di sana Pandawar Triple kill. PBR 4 poin eliminasi yang didapatkan oleh teman-teman dari tim PBR 5 poin eliminasi. Sekali langsung saja Toka harus dikejar tentunya. Bakal keluar lagi kembali bisa bertahan. Arif bakal mengejar, tidak bakal memberikan ampun oleh teman-teman dari tim Bampol. Langsung saja kelihatan masih bisa bertahan. Baik sekali SKS yang cukup baik. Double kill. Oke, kita lihat teman-teman tim Pegasus juga masih berada di area luar zona. Tentunya mereka bakalan mengamankan placement point tentunya di Tom harus tumbang lagi di posisi Triple kill. 13 lagi-lagi dia harus dan dulu mereka adu medkit tampaknya guys. Langsung saja kembali tim Pegasus sudah melihat pergerakan dalam tim PBR di sana teman-teman tim PBRE bakalan tidak akan selain dan ternyata tertembak pelan saja dieliminasi oleh teman-teman tim Pegasus. Bakalan sangat cukup sakit tapi tidak ada di bawah pasti tentunya guys ya. Bakalan lihat lagi kembali tentunya di sini teman-teman dari tim PBR. Bampol harus tumbang di posisi ke-12 game match kedua ini. Tadi sempat di game pertama dia nggak sempat ikut. Sayang sekali tentunya teman-teman dari tim Bampol. Triple kill. Ditumbangkan guys ya. Quadri kill. Kembali guys, teman-teman dari tim PBR di sini hanya menyisakan 3 kalau dia menyadari bahwa ada satu squad yang akan menuju ke rumah ayam ini guys ya. Wah ini bakalan sangat susah nantinya kalau misalnya dia tidak menyadari adanya kedatangan satu tim. Dia harus lompat, tidak menyadari tampaknya dari sisi kanan Zen menyadari tapi di sisi lain Pak-Barani LDS harus tumbang di posisi ke-11 tentunya guys ya. Triple kill. Oke, kita lanjut lagi teman-teman dari tim Tas di sana. Wow, kita mendapatkan hati-hati Rafael. Sangat-sangat sekarat guys ya, sangat-sangat sekarat. Teman-teman dari tim Tas sudah mengumpulkan 5 eliminasi poin juga bakalan tarik karena bakalan agak kesusahan nantinya guys, karena tadi teman-teman dari tim CRT juga berada di rumah pantai tentunya. Ada teman-teman dari tim PBR juga yang langsung saya memberikan spray tentunya di sana Snowan dengan triple kill. Cukup baik sekali tapi satu harus terculik dari teman-teman dari tim PBR. Apakah masih bisa diselamatkan? Tapi sangat tidak bisa diselamatkan nantinya guys ya. Langsung saya lihat dulu, masih bisa melakukan revive tampaknya. Oke, masih bisa melakukan revive tentunya ya. Di area belakang memberikan eliminasi poin, tidak bakalan menyelesaikan satu eliminasi poin tentunya yang harus yang didapatkan oleh teman-teman dari tim. Wow, di sisi lain kita lihat di sana tidak berada. Hampir saja. Triple kill. Tim Iris Ninja yang
lagi di sisi lain. Dir harus attack dari sana. Bakalan sangat kesusahan untuk bisa melakukan revive tentunya guys ya. Bakalan langsung baik sekali penampilan dari Noplas. Sudah harus ARB harus tumbang di posisi ke-10 di match kedua ini guys ya. Baru gitu meski. Sampai Parenal. Oke, kita lanjut lagi ke teman-teman Triple dari kill. Noplas yang tadi sempat mendapatkan buya di match pertamanya. Kita bakalan Killing spree. kita bakalan langsung saja tuh. Tapi langsung saja dipecahkan sekali tentunya. Tom di sana, ada Thompson yang putar terlebih dahulu. Langsung saja kelihatan baik sekali di sana. Roslo. Triple kill. Baik sekali tentunya guys ya. Oke, kita lanjut lagi ke Tom Plus guys ya. Oke, masih ini jadi sana misalkan 2 orang ada Riddle dan dia Rizky 1 tampaknya Riddle jadi eliminasi. Akan ada 2 player lagi dari teman-teman dari Pegasus. Ini bakalan sangat ARF Ninja harus sumbang ke posisi ke-9. Di sisi lain Elgun bakalan sangat kesusahan bisa lolos tapi harus tertender. Pegasus AR harus tumbang lagi-lagi di posisi ke-8. Misalkan 7 tim saja di game match kedua ini tentunya guys ya. Triple kill. Saya belum mengambil posisi di area rumah merah tentunya. Bakalan kita lihat. Oh, di sana Nevada. Medalian harus langsung naik hilang ke langsung saja Nevada dan juga langsung saja dikembangkan lagi kembali. Dulu apakah bisa melakukan repeat? Triple kill. Oke, di sisi lain juga PBR yang hanya menyisakan 1 player tentunya di sana. Keyboys. Wow, ini betul-betul luar biasa guys ya penampilannya. Buntu Datu Tompel yang tadi sempat mendapatkan buya harus tumbang di posisi ke-5. Baik sekali tinggalan CRT dengan spray Pabaran AP harus tumbang di posisi ke-4. Bisa lagi lagi. Wow, di sisi lain kita balik teman-teman dari CRT masih cukup lengkap tentunya teman-teman dari CRT. Masih ada 3 tim lagi di sini guys. Ada PBRE juga yang sudah mengumpulkan 10 eliminasi poin kill. Baik sekali hati-hati tentunya teman-teman dari PBRE. Dapatkan damage yang cukup sakit tentunya guys ya. Kita langsung saja lihat kembali teman-teman dari tim PBRE juga. Di sini ada 2 tim PBR guys ya. Ada PBRE dan PBR tentunya. Di sini kita bakalan lihat siapa yang akan mendapatkan buya di match keduanya tentunya guys ya. Kita lihat CRT masih cukup stay di rumah tujuh tentunya di area Brasilia. Oke, kita bakalan lihat dulu siapa yang akan mendapatkan buya di game match kedua ini. Di rumah Tuanku. Sama itu, DKJP West. Di Sherlock ko na.
Oke, misalkan dua tim lagi guys. Di sini misalkan PBR Lottery kill. dan PBRE tentunya guys. Wah, ini cukup luar biasa 3 lawan 1. Lottery kill. Wow, di sana tampaknya ada tim PBRE yang mendapatkan